To je jedan jedini problem. Da sam na vreme došao na vlast, sve bi bilo drugačije. Ja čak ubeđujem Slovence da odu što pre. I to tužilaštvo citira. Za vas Slovence Srbija predstavlja vrlo ozbiljnu nenadmašnu silu. Jer Slovenci su se junačili kao oni su u stanju da pobede, oni su ratnički narod, oni su i tako dalje. Oni nikad ne bi imali državu da i Srbija nije oslobodila u Prvom svjetskom ratu. Pre 918. godine nikad Slovenija nije imala svoju državnost. Kao tako, kao Slovenija. Uvijek su bili predstavljali austrijska vojvodstva. Vidite dok su Srbi dobre volje, idite. Posle nećete moći. Posle ćemo od Jugoslavije da stvorimo Srboslaviju. Ja ubeđujem Slovence da odu što pre. Iz jednog racionalnog razloga. Ako odu Slovenci, lakše ćemo se dogovoriti o opstanku ostatka Jugoslavije. Jer Slovenci su 80. godina, rukovodstvo, njihova politička elita, bili su glavni remetilački faktor Jugoslavije. Oni su htjeli preuređenje, da Jugoslavija preraste u konfederaciju, oni su htjeli raznorazne druge stvari koje su bile neprihvatljive. Iz te 90. godine tužilaštvo još daje neke citate o mojim prijetnjama, o pozivima na kažnjavanje i tako dalje. Sve moje prijetnje su uslovne. Ako, onda će se desiti to i to. One su prema tome upozoravajuće, a ne postiču. Jer ako su posticali su u događajima koji se dešavali godinu, 2 dana posle toga. Ili više mjeseci posle toga. Ja tu jasno na jednom mjestu kažem. To je moj nastup na državnoj televiziji u decembru 90. godine. Ja ovdje objašnjavam kako Hrvati moraju da budu kažnjeni za zločine iz Drugog svjetskog rata ako krenu u separatizam. Treba da budu kažnjeni na onaj način na koji se inače u civilizovanom svijetu kažnjavaju narodi i države za zločine koje počine u ratnim uslovima njihovi režimi. A to je gubitak teritorija. A ima tamo još mnogo toga što ja govorim, ali tužilaštvo je to ispustilo. Mi smo Srbi viteški narod. Mi se ne svetimo na ženama i deci. Mi ne provodimo genocid, mi ne ubijamo. Ako se osvetimo, osvetit ćemo se tako što će naši neprijatelji i protivnici izgubiti teritorije. Što ćemo i pobediti u ratu ako nam taj rat nametnu. A mi taj rat nismo želeli. Niko u srpskom narodu 90. i 91. godine nije želeo rat. Niko živ. Rat su želeli oni koji su htjeli da se odcepe od Jugoslavije.